Autonomous Council Secretary in charge of Land Review Department of Hanchitong Mandango, Alang Livan Gachitong at Hila Bangani, Tumahin Pen, Alang Livan is Pinpura Lupajo Kitantani Setami Nilitum, Aero Office, Mate, Dipu Revenue Circle of Handa, Pinpura Lupajo, Inut, non-tribal Bang Group Narayan Agarwal, Inut Kiche, so that Carbying long along the Vang Pen. We have a park claim amendment along the Vang Pen, that Carbying long, along the Pelang Chipan Home to amendment, Archulong or Pentardiblos, Arlu Setami. Hekonong lo, potasa tami halabang so ni perdik potasa tami. Pasir dak long ilitum kipumi me bangke karbieng long lake isi sikse dulu leda lo. Paro kaso tum ke lada ke jasamet pet ke nangke namji pon lada ke siksa ko lapen. Aja sa tami lada isia rondo Transfer of Land Act 1959 po. Halabang so arona ting lo putang te paro kato men lada ke ning hang leda linge nang nam chilong li. Council atum hanalang litum aja sa tami lada ke permission enangki. Isi permission executive committee for permission enangki. Mon sa tami non mai kopi lo Ladak long alang li tangka maha aja kong pen inut bahini mondol SK Aero tum pen alang li tum cingki jithansi karbi tum along li dak inglong sohan kapanong be along li bang alang li backdoor pen mat ing habanung pen alang li nambol idet lo lasila so puthake ni tum hin pen so dak pen pinrem lo lasi kidam ta ni sadame pilo la pen non sadame arona teng pen alang tum han apata ing thanangji la pen ako along li sadame eviction angji pu pen ni tum ke hang paso dak lo la pen pini Secretary ke hai Land Revenue Department ne charge sadame ilitum han klarda lamthe nampachini iklo je lapison bangke chokche athe council long arona lu do koko arona teng me sadami mondol SK tum mate circle level pensi ke execute ji pata piji la bange chokche ko hinde salang litum sadame sai lu bangke kon ko la pen within 3 months ang ko mate hala land transfer ek long section 5 long ke tok do within 3 months ang bong halang litum harle ko mate eviction notice bang pipo se ilitum han lam chak ang chipilo Asi alang lipan sadame nilitum hin pen song hin mit KNYC pen ning thepar piklo la pen ka choro pajir la pen nilitum sadame la bang so puthake follow up do bomji ladak revenue diku revenue circle pen claim ke mai eviction notice mang nilitum langpon bompo aku karbiang long la ta phan nilitum hin pen song hin men ka pachini kang tung bang ke la paro ka tung hidden agenda ang tan mang bang ke chige be so ma hidden agenda ke la puhen lo alang litum political rights land rights nang ke chidi to man ke chengsi ladak alang litum beha bepar ke claim amendment pen bang ko alang litum long le thelang kinam Nangnam det po tangka mahapen nangnam po pijo pen alang litum amuni chuan chat po alang ilitum han ke nang ber chipo ilitum thekdam long loke pinan karbing long arasa tami kopili constituency long ta ilitum ke minority man lo imit hang adim lo puwai phit sa tami non bank ke imit hang adim puwai phit tami non bank ke itum imit hang representative mate karbi representative kachoto yuni ma siksa ko lo sona khasi ilitum hawra khat sona khasi ilitum diopani bokajan lapuson side lo non bang ke ilitum ke met hang adim puanta aju phirlo ke dam ke bang sadami asap su kasik sak dul isum jodum sadami kasik sak son du ulu kachine ka hulu pencheng lok bokolelo some theklong lo ilitum injir pimara tum phan han ka jor po men pen hala dum paro ko sudum la anang thin ga jabate a han war pilap la puson lo kheruni long da pijia long da mane bhana phutheng perak pibuk dok piklo lake nilgi pudam ji ke lake parok so delege chokchi pula pukali la daklong Aero mondol SK lapen ASO tum da inut bhaini tum ke chokchi thedung do athe alang litum karbi lo mati Karbi powoi fit sa dami alang litum karbi a future kibang jilang a generation han alang litum matha dipina tangka maha pathe horo ka pathe jone alang litum jor chong hude lasi lahaya mondo lahai SK tum han ke karbi a birodhi lo mate anti karbi tu sini tum puna ko lapen anti six schedule lasi lahaya mondo SK tum han prabjin ben itum pini pinpura long sa me jongpon no prabjin ben suspension binangji eviction dep kang thandet wali jate monon phi badu mondo SK to son pachokle ma hete jiban isi exemplary action man ke council pen enang po sini tu mahin pen ke hang paso dak lapuson dulu men hai adi asi carving long da lapuson ke du hai me dulu abi pin budam de lake badu da chini lablo lake open secret lo sar me itum carbiera to tum lapuson kachirok to kabe joini si pini sar me council atum denge theder lo lapen council atum Pan sa dami ilitum ke kai kita pressure bang pinang po pressure le pipi padang le command officer man secretary man langding padang lang litum ke claim kelu lapen arlengi thetum sa dami non apor alang litum ningchilu inang po aja arlengi thetum man ke alang litum ke laning kan pho farman matha lok po alang litum vote bing goch matha loka joini alang litum pota pen chenglo government basana facilities lapuson pide ditilo pijo pen galang litum ke deciding factor bang sebang juitilo ilitum karbi etum mang e methang hem thikum mang si irenga hu ki so pen chenglo government facilities long onde de non nang litum deposit thile thekdam long langdamik no lata komani inut bhaini alengi theki chokche joine lo dukan beha bepar pek lap lapuson dupiglo non ilitum lang oka bojar phananta ireng sonang set Iwi bunang set la anjo atipu chipinang set atipu chipipe polo patang te ilitum thangna ta lapuson long onde la si carving Autonomous Council
non CM ke hai satami labang so puthak RDPC padu alang litum akolik saphan satami alang litum so dakpen isi lamtoi pinang po karbi itu mumuta ki dower je phan wir wede je phan ne karbi itu owe thongkep owe pharo satami dower je phan ke alang litum hi satami vote bank pathi thera khei bang se pathai nang ji pu se alang litum ma hin pen ge labang so puthak bang ke lamrai deng ponang pu Nanti lah karena tu. itu hala bijar alang nak se Kalau lepas sekolah di mana? illegal lo ma pokali lo la illegal rek lo athe ladak long nang itum theglong po ladak nitum pinpur alo pidat pen erotum sk erotum ladak secretary council long isi alo nang pal elo ladak long bang ke tok lo the land has been transferred from the patada Sri Padmo Maibangsa son of late Dugini Maibangsa by order from ASO pen si alang litum pota kipi ko sila dak bang klar dak pen a report long piklang dak lo ako ni ling piklang ko ning tung Karbingong Autonomous Council Land and Revenue Department 2013 na ningkan isi notification ke peklang kondolo miliang por hiko rapang pachini ko hala dakong tok bong nang lapusong henceforth all the cases of mutation transfer and conversion of land etc relating to non-tribal and tribal to non-tribal shall be submitted to the authority of Karbingong Autonomous Council for permission under the provision of Rule 3 Control of Transfer of Land Act number 2 of 1959. That is the Mikir Hills District Transfer of Land Act. Ladak long mas notification long mas dulu. Je ero level pen ke jongsi komane aparo kaso keche so dum karbi long karbi tu malong le ke nam jit lo tang de men pipit uni Karbingong Autonomous Council phan papar junang ji la pen Karbingong Autonomous Council tum satame ladak long alang itu inquiry do FC including inside FC je labang so bang pu aparo phan kipi mema henuma la pen hokpet pen ladak long alang litum hakku bena 1951 aphyang men sike doma avima lai including sailapsi alang litum aja sedame decision enpo non mangke non a case mangke Rupnaran Agarwal po bang pu non a case mangke lason no alang litum mangke eru tu mangke tangka maha kapathi thang bak be council phanar alang litum council arjudi pin na si claim de jo la puson la si la banke ke chokche heptik lo alang litum man sarkar tum people bainong ki pige सरकार अतु मलांग लितुम हान बाइनों की पी अलांग लितुम वोरेंग अबार साइ चिक्लेम पमी माते आरोना टेंग में चिक्लेम पमी जी फांसी अलांग लितुम हान बाइनों की पीलो मती नॉन बंग हला बंग सो अबाइनों पी बंग छोडिंग नु नोक लॉक से में आरोना टेंग पे अलांग लितुम क्लेम क्ले नॉन अलांग लितुम की क्लेम में गोपी लो के थे दामलों के गवर्नमेंट एम्प्लॉय आरोना टेंग नाम दे सी अलांग लितुम के रियल एस्टेट ब्रोकर रियल एस्टेट एजेंट असों से क्लेम कर की क्लेम लो असी लितुम हेन पे अलांग लितुम स्लो दैट पेन वार्निंग पीलो जे अलांग लितुम जोंसी सरकार आरोना टेंग पेन बाइनों चोटेंग चोट पेन आरोना टेंग पेन क्लेम क्लिक रियल एस्टेट एजेंट कोना ने ब्रोकर टेंग से क्लेम जी प्लो पता ने लाबांगसो आसाकुरी पेन इरिबुमो कोमाने अपुना चक चोकलिम माने की मिसन लाबांग फुने पिपोन पुसिंग नि तो माहेन पेन के क्लार डाक पेन पचिनी ला पेन किवांजी लंगा नि कोमाने मंडल एसके अतुम ले लापुसन ले चेपलांग बर कारबी हे पान फ्यूचर मा थबे जोरवेरे पतांग नि तो माहेन पेन के सो डाक पेन लाइन तो मन इंसाइड सो डाक प्लो पतांग ले लगा नांग तो मा चिनी लोके ने तुम के इंसाइड वेक पोला के क्लार डाक लन थे से नांग तो मा पकलांग इतला ni alang li halasu Facebook mate jasa me pet social media lo letum theglong ateng sini si ninga chit ke pensi alang li ki pu ateng sini letum sa tami ladak Facebook alang li ki jaya ateng sini letum sa tami ningi the dolo alang li in tham ponji bon pola si la si langpon no nang alang li kaninje apot alang li la hokpet kan implement ji ma implement me ma laga pora ateng sini letum theglong ko Nong si la so puthan nani tum na non kate song man agarwar apen san tum song pang cheng do. Apen no si